Football ni imwe mu bintu byagiye bigaragara yuko irimo amafaranga menshi cyane ndetse nabwo ubucuruzi bw'abantu bugezweho muri iyi si yacu. Muri uyu munsi rero cyangwa se kuri uyu munsi tuje kuba twakwigarukira ku ikipe ya Rayon Sport, aho Rayon Sport yaje kuba yaba ubukombe yubaka izina haba mu Rwanda ndetse no mu karere. Iyi Rayon Sport rero tuje kuba twareba amateka yagiye ayiranga ndetse tuze tunarebe iyi kipe igihe yashingiwe ndetse n'abantu bayishinze ndetse n'icyo bari bagamije. Gusa mbibutse gukora subscribe aho hasi, niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu ubanza ukore subscribe, dore YouTube iracyari shyashya indi irasa nkaho yajemo akabazo. Ngiye muri kubana nitwa Tsinda ugiye kubagezaho iki cyegeranyo gitoya cy'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi wakwibaza ngo ubundi Rayon Sport kubera iki yashinzwe, kubera iki yiswe Rayon Sport? Iki cyari igitekerezo cy'abakinnyi bakiniraga i Nyanza, bari bakunda umupira w'amaguru cyane. Gusa hakaba hari amakipe ashingiye kuri politiki ndetse n'igisirikare ndetse n'inzego z'umutekano muri rusange byari biri mu gihugu. Abo bagabo baza kwigira inama, baravuga ati reka dushake kuntu twashinga ekipe nubwo yaba ari ntoya ariko ikitwa ekipe y'abaturage. Nuko mu 1968 mumbabarire niho iyi kipe yacu yitwa Rayon Sport yaje kuba yashingwa. Gusa muri aka kanya ubu ngubu Rayon Sport imaze kuba yakomera cyane kuva mu 1968 kugeza n'ubu ngubu 2025. Ni ekipe ya mbere nziza dufite ifanwa n'abantu benshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Turaza kuba twagaruka rero ku bindi bigiye bitandukanye, ubuzima bwa Rayon Sport ndetse ubu ngubu na stade isa nkaho ikoreraho imyitozo. Twakwita ko iyi stade ari stade ya Rayon Sport. Iyi stade yitwa Pele Stadium. Iyi ekipe ya Rayon Sport ni ikipe y'abaturage, nta n'ikindi kintu ushobora kuba wabihinduraho, kubera ko iyi ekipe nta hantu bigaragara ko ibasha kuba yaterwa inkunga nk'izindi ekipe zirimo Kiyovu, Mukura ndetse n'andi makipe nka APR ndetse na Police FC. Izo kipe ni ekipe nazo zifite ubukombe mu mupira w'amaguru mu Rwanda, kubera yuko zagiye zihangana cyane ni ekipe iri kugenda izamuka. Gusa uyu mugabo, bano bagabo babashije kuba bashinga iyi ekipe ya Rayon Sport muri 1968, harimo uvugwa cyane akaba yitwa Pierre Kayondo. Uyu Pierre Kayondo niwe yifatanyije n'urundi rubyiruko baza kuba bashinga iyi ekipe, iza kuba yaba ekipe y'amateka ndetse iba ekipe y'ubukombe. Ubu ekipe ya Rayon Sport twaje kuba twashaka amakuru, tuza kuba twareba tusanga hari abantu benshi usanga bafana ekipe ariko batazi ekipe ahantu yaturutse, batazi ekipe umuntu wayishinze, batazi yewe amateka ya kera ya Rayon Sport cyangwa se ya ekipe yabo. Gusa uyu munsi twabahitiyemo iyi ekipe ya Rayon Sport. Umutoza wa mbere rero watoje ekipe ya Rayon Sport kuva iyi ekipe yashingwa yayitoje mu 1970, kubera ko ekipe yamaze imyaka nk'ibiri cyangwa se umwaka umwe iri gukina ariko bitari bya kinyamwuga, iri kugenda ikina nyine bino bintu by'imikino yo muri segiteri, kera niko babyitaga imikino yo muri segiteri, ugasanga ekipe ni ekipe nziza. Gusa iyi ekipe yaje kuba yatozwa n'umutoza yitwa Kanyankore Jean Baptiste. Uyu Kanyankore Jean Baptiste ni umutoza cyangwa se ni umuntu ubundi ukomeye muri Rayon Sport, dore ko yagiye ayigarukamo ahagana mu 1980 ndetse no mu 1990. Uyu mugabo rero Jean Baptiste ni umugabo agiye yitabazwa cyane, aho Rayon Sport yagendaga
iba ifite ibibazo bigiye bitandukanye, uyu mugabo akaza kuba yabagoboka. Gusa ntabwo ari ibyo gusa, Rayon Sport muri iyo myaka ya za 2004, 2005 niho yagiye yitabira ibikombe bigiye bitandukanye ku rwego rwa Afurika. Rayon Sport rero igikombe cya mbere yitabiriye ikimara kuba yatwara shampiyona yagitwaye, nako yakinnye n'umukino wa mbere muri Cup winner, ariyo yaje kuba yahindukamo CAF Confederation Cup. Uyu mukino rero Rayon Sport mu 2000 niho yaje kuba yajya mu marushanwa bwa mbere na mbere, mu marushanwa ya CAF Cup winner, ariyo ubu ngubu yitwa nyine CAF Confederation Cup, yahindutse nyine CAF Confederation Cup. Iyi ekipe rero yaje kuba yakina n'ikipe yitwa Rio Olympique yo mu gihugu cya Centrafrique. Gusa iyi ekipe birasa nkaho itegize iza ku kibuga kubera yuko Rayon Sport yabonye tike itarigize ikina, kubera ko iyi Rio Olympique ntago yigize iza kuba yabasha kuba yaza gukina uyu mukino wayo kugira ngo ize kuba yahatana n'iyi ekipe ya Rayon Sport. Ubwo Rayon Sport rero uwo munsi muri uyu mwaka w'2000, ndabizi benshi ntago babizi, ntago baravuka, ariko mugomba kuba mwamenya amateka ya ekipe yanyu. Ndabizi ko muyikunda muri benshi, mukore subscribe aho hasi, turaza tubahereza ibintu byiza kandi biryoshye binogeye amatwi yanyu. Ndizera rero ko mwarangije gukora subscribe. Rero mu 2000 niho Rayon Sport yahise ibona amahirwe yo kuba yajya mu marushanwa mpuzamahanga mahanga y'amakipe ari muri Afurika. Iyi ekipe rero ya Rayon Sport ndumva ko mwabashije kuba mwamenya neza ko igihe yatangiriye runo rugendo rwo gukina aya marushanwa ya CAF ari mu 2000. Yatwaye shampiyona mu 1997, ihita muri CAF Champions League. Uyu nawe n'undi mukinnyi yakinnye muri 97 mbere yuko yitabira aya marushanwa ya CAF Cup winner, ariyo yahindutse CAF Confederation Cup. Iyi ekipe rero tutaraza ku bintu byinshi, turabizi neza ko ni ekipe ifite abafana benshi, ni ekipe yagiye igaragarizwa urukundo, aho bamwe mu baturage ari bo basapotinga iyi ekipe kugira ngo ibashe kuba yagura umukinnyi. Bishatse kuvuga ko itandukanye na ekipe nka APR iba iri gufashwa n'ingabo z'igihugu arizo zayishinze kugira ngo ibashe kuba yagura abakinnyi cyangwa se ibe yagira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Murabizi ama ekipe akunda kuba afite ibikorwa remezo, ariko ikigaragara cyo nuko mu Rwanda nta ekipe ihari yari bwiyubakire stade yayo nkuko bigaragazwa. Gusa muri aka kanya nanone twongeye kugaruka mu makuru yacu, hari abakinnyi twababoneye babashije kuba bakina uyu mukino wo mu 2000 ndetse banakinnye muri 97 ubwo basozaga shampiyona yo mu Rwanda, cyangwa se bakinaga finali ya shampiyona yo mu Rwanda. Abakinnyi rero twababoneye harimo umukinnyi wa mbere yitwa Claude Kalisa. Uyu mukinnyi ari mu bakinnyi bakiniye Rayon Sport kuri uyu mukino wo mu 2000. Hari umukinnyi witwa Alphonse Gatera, hakaba undi mukinnyi yitwa Thierry Hitimana, hakabamo undi mukinnyi wa kane Jean Baptiste Kayiranga, hakaba hari n'undi mukinnyi yitwa Eugene Murangwa. Ndakeka rero mutangiye kuba mwasobanukirwa ndetse cyangwa se mwagenda mumenya n'ibindi bintu mutigize mubona, mutigize mwumva biri kuvugwa ku ikipe yanyu mukunda ya Rayon Sport. Reka nanone tuze kwita twigarukira twihuta cyane, tuze turebe ekipe yacu ya Rayon Sport ifite ibikombe bingahe. Rayon Sport mu mateka yayo rero kuva yashingwa imaze kuba yakina imikino myinshi, itsinda amakipe menshi ndetse nayo igatsindwa ndetse ikananganya. Gusa Rayon Sport yaje kuba ekipe
yatwaye ibikombe byinshi bya shampiyona mu Rwanda, dore ko ubu ngubu imaze kuba yagira ibikombe 9 bya shampiyona, ikagira igikombe cy'amahoro cyangwa se igikombe mu cyongereza bita Peace Cup, ifite ibikombe 10, ikagira na Super Coupe, ibikombe birenze ibindi mu gihugu bitatu, aribyo bita Super Coupe cyangwa se Super Cup, ikagira n'ikindi gikombe kimwe mu mateka yayo, mu mateka nyarwanda inarushisha andi ma ekipe yatwaye mu 1998 ubwo yakinaga umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Murabyibuka neza rero, hari abantu benshi badakunda kuvugwaho rimwe cyangwa se batavugwaho rimwe n'ibi bintu ngo byabaye muri 98. Gusa kino nicyo gikombe gikuru Rayon Sport ifite mu kabati, ivuga ngo iki gikombe nicyo turebereraho, nicyo turishisha, kuko nicyo gikombe gikuru tubashije kuba dufite twebwe nka Rayon Sport. Gusa Rayon Sport si ibyo ngibyo yakoze, yaje kuba yagira mukeba iza kuba iyi ekipe ya APR FC. Iyi APR FC ni ekipe ifite amafaranga, ifite abaterankunga bagiye batandukanye, cyane cyane ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, dore ko aribo bashinze iyi ekipe. Iyi ekipe rero naje mbakorera urutonde rw'ukuntu Rayon Sport yaje ikubita izakabwana APR FC. Mbibutse neza, mu 2016 Rayon Sport yatsinze umukino wa finale APR FC mu gikombe cy'amahoro, yayitsinze igitego 1-0. Icyo gihe abafana barasaze, abantu bamera amababa, baravuga ati Rayon Sport niyo yacu. Murabyibuka neza mu 2023 ubwo Rayon Sport nanone yongeraga igasubira APR FC igitsinda igitego 1-0 nanone muri Peace Cup mu gikombe cy'amahoro. Yayitsinze igitego mu gikombe cy'amahoro, kandi murabizi neza buriya igikombe cy'amahoro, murabizi ko u Rwanda rwahobohowe na RDF iza kuba yakwamburwa kino gikombe itsinzwe na Rayon Sport. Bikaba ari ibintu bibabaza APR FC kuntu iba yateguye ibintu nk'ibi ngibi, ariko mukeba akayinyura muri humye akabasha kuba yayitwara igikombe. Ibi nanone byongeye biraba nyuma y'ubu ngubu muri 2023. Reka tuhagaruke muri Super Coupe. Rayon Sport none yaje ikubita ikipe yitwa APR FC, yitsinda ibitego 3-0. Ndakeka mubyibuka neza, ibitangaza byarabaye, APR itangira kuba yasusumira. Ndabibutsa neza ko nimba mwibuka igihe APR ikubitwa na Rayon Sport bakazimya amatara, uko byari byagenze. Guys, ndizera neza ko mwumvise amateka ya ekipe yanyu ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye tugiye kuzajya tubanyuriza kuri iyi YouTube channel, ndetse tugerageza no gukora video zacu kugira ngo zitaza kuba ndende, muze kuba mwabasha kuba mwazumva ari video ngufiya ariko nziza. Wifuza rero ko hari ikindi kintu twazaganiraho kuri Rayon Sport, twababwira abatoza bamaze gutoza Rayon Sport, twababwira abakinnyi muri rusange bamaze kugurwa na ekipe ya Rayon Sport, twababwira ibitego Rayon Sport imaze kuba yatsinda muri sezo zigiye zitandukanye. Turahari kugira ngo tubafashe, tubabwire amakuru ya ekipe yanyu. Aka kanya